Membro Komite Sentral Fretilin Tenente General Reformado Lere Anantimur, Husuba militante no simpatizante Sira, atu kuda metin bandeira Fretilin iha ida-idak nifuan. Liderança Troika co-presidente Fretilin, Lere Anantimur hatolia hirakne, ba militante no simpatizante Sira, iha komisi da tolu nebe halau ya kampu futebol Ainar Vila, domingo lorong ruano loresin tolu fulan abril tinane. Ia komisi da tolo, Lere Anantimur husuba militante no simpatizante Fretilin, labele halatur partido selu, nebe tidim bandeira rebo-rebo iha ilaran tuang, no lahalo significado. Dia kliu kuda bandeira Fretilin iha idak-idaknya fuan para metin no iha significação. Mas partido seja partido barak, mas haudiane sane. Dia kliu metin liu, imi ida-ida kuda iminya fuan. Ida nema ka meeting. Maselo labele mai kuda iminya fuan. So imi maka kuda rasi ke iminya fuan. Bandeira Fretilin. Tuir Lere em observação, família Balu uluk Fretilin, agora mos na fatin Fretilin, mai be, uma oin da fali bandeira seluk, sem conhecimento husi umanain. As bandeira riu ne, dalam makalang ita fora mai bandeira ita hamri konetine uma oin mos ia. Dalam fen lain histori mal tama bandeira. Ne Laos ita conta, Laos ita inventa o ita narang kolha de. Ia realidade. Ao russo tamba maluco para uluk Fretilin. Agora mas Fretilin na fati. Ita liusinya uma oi, ita renya bandeira seluk makaneba. Ao russo. Iban usaha orim dar fali tane. Amos latene. Ne iteni ria maglorius nebe maimos amine atene. Amina bandeira nebe atene. Significa kata nia kuda bandeira nia fuang. Bandeira Fretilin, ia ninia sentido, ia ninia significação. Ba ukung rasi kangidane, farum mem Fretilin, nebe militante simpatizante hatais, ne responsabilidade ran ho ising, heroi sira nebe militante sira lori. Notur general reformado, ho fitun tolune, bandeira Fretilin, Laos fon, hahu fonu lori bandeira idane, tiring ia povo ni oin, katak mate kamoris ukung rasikang. Reportagem Florindo Coluna, Televisão Timor Post. Janela Informação by Emma Hotu. Atuheta informação atual dia kliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahet tutang ba media sosial Hotu.